Dipu Jepong Sajir Pathuak Lamalong BJP kang tangamay kangni. Siningami keropen kiso darabang pu benting India phan pu mening ti village development committee kerap ke pajerdang. Umjakini forest range alo puthot heng pikepon kang huang motor bolero pick up ML10D 1636 kachingnang. Amreng constituency arlo arni sivet palong niadim BJP mass joining amai kedengpon. Aprang se birta kelara do anuphan kardom bajirlo kardom non birta than jebang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Karbiang long along break jam constituency ang kang along CEM interaction lapen BJP kang tangamai kang nipon chimit mi pinasonak taksi. Jakhong ni phai krit rokarnita lumbajong MEC constituency ke parlo Dipu Jepong Sajir Pathuak Lamalong BJP kang tangamai kang nipon. La somaya long APHLC party lapen Congress pen bang pharo ke thom su se aradatung BJP along chepa ogdung. Next. Bang somaya long KECCEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Bidya Singh Ingling local MEC Joni Timong EMs MECs lapen BJP along klembang phubang phiatum chetongdun. Radatum BJP aphan ning kajet hepen arni wangta radatum BJP along kachepa ogduna sonak thaksi Dipu Jepong Sajir Pathuak Lamalongta APHLC party Congress lapen ASDC pen bang pharoke thomsu se aradatum BJP along chepa ogdun pusi MEC Joni Timung pen pachinipon arni wangta chibin me pin mane BJP long nang jo mass joining mane joinun na bangso asa yang deng long pinidak Dipu le thot ma de lumajong angkang ta pini Jepong Sajir Pathuak Lamalong uthot bang pharoni sose efficiency lapen Congress pen jeng kapat kare pangroi bang pharo thomando bini bangso nanga joinundo nasi ke bang jilangar ni tamme dalo se akon nanga joni ahawar penon ke chithur pa arong wasoni thur paklo nasi non betampal bomdo pini thot da ward number 12 long Vice President in charge FSLC long Ward number 12 Vice President in charge Rensing Tiro Langli ke Japon along pini bang pharonia thakdolo lapen thol thasi ahawar pen rongkre thomdo japen adha ke Congress second ke Congress lo lapen inu bhaini SSC tumen pangno pet bang pharo thom athak ping dak nang join thole tholo Karbiara datum RG dingklui pen sinang chisonglo Risim kang tangi ora song atum taminang chisonglo lapen hemprega pharman pen avia phikibu apran ke dam nang atum anta dulo Lapen phatek ke jangatum anta du ulo. Lasi hemprek ke kumat ni jongjung aphan kali laki anuti na phantalo. Lasi hempreka men pen khayang bong charbu inang ni hempreka men pen political pathu ke nang ni kaddu kawe chetora pet hang rapet nang pu pusi ke ECCEM Dr. Tuliram Ronghang pen pachinipon. Preke hang asong te ajil dingklui pen ilitum hempreke hang apur ke mo na tum chini lo hempreke क्या हाँ मेन पेन किसी के जांग तुम दादू ओलो हेलियम मुके चो तुम दादू ओलो आरेंग हुके सो तुम दादू ओलो हेम्प्रे का जोइने पेन फाते के जांग तुम दादू ओलो केस की जुजिया तुम दादू ओलांग नीली मिठांग माता हेम्प्रे का मेन पेन चिकलु जो नीरा आनिसी कार्बिलो का चाल दिया सोंग क्लेम्बो मोहन नोगोंग जेलोंग दोलो लासों था खासी पेनाना तुम लासोपिल थे पेन ची ओनांग दोलो नोंग पे पो नोंग पे पी तुम फात लासी hempre ke hang amen pen politics pathunang ne hempre ke hang amen pen joka political party tumta bhut cho hang nang ne ek klaivet du nang ji la so song che jong je pin pen la so party chi jo ji pupe pin pen la so dhorom ji pupe pin pen ek klaivet du si etum bang ke hempre hang nang ji la so teng pen si chu ke dam tang dame abari ma MP abari ma CM Dr. Jointorong pipen chenglok Abari ma chairman MLA Dr. Dhorom Singh Teron pen chenglok abari me EM Elvin Teron pen chenglok la pen ge kar bilo ka chal song ke NCA la pen aparta me dakla SDC la pen ke hola APSLC James Hanse tum pen chenglok nilitum tame team kar benglong tame nili mithang se japon lo la pen ke MP da dolo, MLA da dolo, lasi EM tum da dolo, lasi udaksi
Chief Minister long se hempre ke hangdam ke nane statue long le de jimati ko ki tang long ke hangdam ni si long nei de also hangdam i plong ta also ke do hem si hangdam nei mati yaro office long block office long DC office long ke hempre ke hangdam long le de hempre ke la pen si alang si Delhi long alang appointment ng NP po lapen ke Cheklujon Thomjon Tiangbong appointment NC alang laso kacing kije thanji Karbi Anglong hempre ke hang song ke do an bandan ni hang ponji la mama ning ke hang hempre ke hang song ke do an jong se jaga thar ning hang polong te pon pola phanda jong se aning hang ujitimu tum kaskom tum da dolang kancaskom tum do KSA tum do Karbi so dorbar do song ke do an da hang pon po la se hempre ke nang je Karbi Anglong rar phan keti hempre ke nang je Karbi Anglong ri phan lage tuliram rong hang anwe se cherai de ji pukali ka lage la si hang rapet nang po la so party puche jong je nang po la so adhorom puche jong je nang po la so song che jong je nang po eklai bet si to nang po ko hempre ka men pen politics pathi nang ne hempre nang hi hang hi polong de lake nang PG long si hang nam nang po chief minister bang phan bang ke the pressure nang pidu nang po Assam government alangli chipudak lo ni hin pen ke thangala ma belo nang PG ke central government ta cabinet decision do nang lang cabinet decision and that pen Narendra Modi government cabinet decision enang la so teng pen cabinet decision and that pen aphi president of India SN pinang lang SN period pen si speaker bang business of lislong thapon po la si debate po Lok Sabha 2/3 majority dolo polong te engke dak Lok Sabha pass det pen aphi Rajya Sabha pass nang lang pass det aphi si article 244 re bangge tum longji autonomous state longji Lakhain ko ratrok Dwarbaguri MEC constituency ke parlo kohora phumen intia ronga maker benting intia phan ke damtang jakhong ni phai krep pho aningwe ajopor phai isira mini thomkep apor sininga mi ki rojok benting ingti ahiring tangrak pen arenga husolo phumen ingti village development committee atum la so birta longsi tongse kot pen benting ingtia hem an humri damsi kerap kapajerdam EM Richard Tok bilapen ke ACCEM Dr. Tuliram Rong hangatuma phanang ravek tha pusi kisung ki phodet abang phu ahema soratum pen kachuning ri padopon thu Nene lina kanya alama gasa na hema sarabang ke sininga me ke rolo mase chilap sena ke boroni me lang se kara phedon na hem asarbang ke mase ne li ba he chianan lo keni li ta chilot lo ite ke he chilot se Tidak kan so kita cereng hot si ni lita kita long kita san follow. Mereka lah bangke pu cilot online ke bangkleng pu head tang head lo mati di tikeng head si kita san source si ni bangke en dari kita bandar lo. Ko an apor alom ji. Apor ke 130 alom po. Baji sila sistem alom po. Ana alom lo. Apor bangke. Nanti tumla ite. Ritme ite chonam ale ni lo sa. Kita juga pulih ya. Tangte nanti tumla non kiki bom la education em agak hari catok dia long ko pini kerap cahang dia son dojima. Hang dia nang ko pusar ya tu. Nang tum tentang sakan. Nang rap son ke. Rap te pusino. Tum dah mata tip lo yo. Kita tahu bisa. Danon hala kisung kipo abang puan men bang tanik ta. Mana penting inti dah masalah men ke. Kini lima nak ke kasarong kaki. Nanti kah hemasor lo ke dia. Hemasor dah. Tak, cakap lah. Lakha ke thom Jinthong constituency ke parlo Jakini forest range arlo puthot ihum bolero pick up ke neponlo. Thengpi ke pon boma hot Jakini forest staff la pen ranger chilang pet pen ajuk patrolling ke dam ahot men towar chetong lok pen thengpi ke pon boma motor phan ar plungnung si towar beng an Pudun si kang hua motor phan neptun longlo. Officer Ranger kolom singing tipen kapachini pona tengki patrolling dam boma hut men chetong loksi nepon long loklo. Lapen apor sitame ada por phait hom aporan si nepon lo. Lapen Jakini forest range long rangerang hoi nang palong lok pen ki arona teng pen kang hua gari motor tami humpho an nepon long lo pusi pherangki athengnu nang pachini pon. Lapen ke wang jilang eprang tami thengpi kerot rap kang hu atowar ki claim rinon puta pachini pon thu lam thei bang la pulo nili tum kai keson tathak staff pen normal patrolling dambo moson patu we lo ba patu dab lo
por phai ke thoma por lom an lo ni tu tu mi aning saman ke ba pu kaya son patrolling dam bom lo pu ju pang thang phuri lo mat por phai thoma lom ihu magari pu katusi na tu pen wang moma tur theklong lo mana so tur pan kang hong check din ji pulo ya to mat thek ta thek lo agari itu ma forest agari ang thek long i pop mat musal deng ator na thusi ke kat kapang tang pot kang ho thing pe agari ke pon bang kapang tang pot man tum ta la so ke kat pon chini ma se thang pi pu chini lor se ke plung dun lo ne rim ta plung dun pen adeng telai pu arong musal deng sabit area ator so na se ke pon tum ni tum da ke plung dun khri lo ha ator asulo da mathai be de tum pasang nang kop lo mal tum ke kat phan bodi do gari pasang det pen mane tum da le dun prung ma chabi ji pon thek thema se chabi pen pen otikang kop mat ni tum wan ek long det lo aglo I think pi bang tita sapa pu sigipu tita sapa theng pi mane tum range office an wan det lo ono se range office long pasang ikok se further investigation of process pan safe custody tani pusin nile tum office campus long an wan det masin nanako dakse bi ikok lo masi non officially a process ta me ba investigation ta me gason se komasi kopima po aso pan non ko ke safe custody bi ikok lo nile tu tang te la so por ko na por lo la non tum knyap long la pen ahem phu mate gari ahem phu ko mar ilo lanang li tum chini jom apor bang nili tum la suhu ke neb long hudan ke por phai ke thom ada por ada ahem phu abang men chini nelang arong bang sita kar julong tengke kachini dengke umat arong agari ta hona umat nasi nili tum nana ko ke wande ma bi ko lo nasi ayok ta bidang chum real links ta milana pc chini po tante la gari register number bang nang di Guwahati gari registered number bang ke ML 10D 1636 agari number bangke agari bangke amalik to hale pang thek sita agari area kedua hem arong ke umat arong agari tante nang lela hawang range salong unjagini range dak nang di nang join det pen nang di redeng pen khum kan wa gari la person kang gari sitami nepon nili dak nang join det pen nili home ho baka anke nili nep iklong lo nili mena di teaching lamp pen aso teng pen kaya so normal patrolling dam pen lahai ke asai ke chiklem pen nili humpon ke nepi ponong Kedamtang jakhong ni phai krip phor ni nijang karbiang long lakha sirkep amreng MEC constituency ke parlo jirikendeng hawara long arni sivet palong niadim amreng BJP mondol committee atum chepatur pipongsi mesen BJP kangdangamai pachunpon Labang so mayalong CEM Dr. Tuliram Ronghang, MP Amor Singh Tiso, Karbiang Long di Mahasaw MLA Rup Singh Teron, MLA Dor Singh Ronghang, MEC EM Atum Chetongdun. Laso por ahod rong sirkep aradaphan black topping atovar school ahem ke mesen ki junalang miar hing non prap jin ben pipon pu pusi hadak aradaphan lamchak chipitekang. Lapen lang somi pi arong aradaphan setami ke ongdung kaching thora sa ideng pon pu pusi aratheng no lamthi jaitekang. Mukoilum pen Mil Gibson Tokbi Karbilong re Berta. Marcos Teran, Wenesing TP, Demoris Hansepi, Lismon Hanse, Sarmel Milik, Floris Teran P, Quentis Milik. Pinya Berta lan sikang tonlo kardom.